kalong ka kubor ka basngaw tenat. Kat badang mi ki singi ki beriu ki badan ka jing isen e ban yarap ki beriu ki bashem jing e bad jin jenjar ban pendap ban ya ka yeng ka sem bat ki kun ki ti jong ki. Haga kat arterik mentau benai jeliau arjar arpoi mi ka wika kenhun si parlok ka baki ai kerteng ka hope. Kalali ajing yarap de ki marbam syakumbashi sepasang pungut ki nong de madan ki babelas ngi tiet kau demir. Ki marbam beki sam kum ukau, piat, pan, shini, udai, umpnyang, bat neutrala. Kajing mi jong kaneka kenhuan syakmat kalong ban kene riki jing yarap syaki nong di madan baki mla ban lej belaha kum kaneka por baka sorkar kadang penjelan ka jing kangdam ban laj naka jing sapriang uknyang jing pang COVID-19. Hindi nakanunusay. Dahil itang sa circle of friends na nagkamunon ng kakong ikolok. Bagi penbuat ka WhatsApp group. Kadang po rin kadang ganyan komportat ka ba mismo akong nga help nga tuwan ng iklam. Incident po ka jindan bantalan. Nakanta ganyan bandai ng pati musim diba langi kiloming di badan kajing jok pemuna. Punta nilai lang ngidon mga ang puntam ni ikrok siyo ban de ini ikam banyo bersam di samadan kam berkelari wala da nimyo e ban siklir ngai ke bubuni ke din ang taginong samadan di super actually ya ki perlok ti baya dan bertalang ketika kam lain kurkui ki kilongin di buyo ni nyerap siganong kala ban sebentar silong terpendiam dari ini sama dengan itu negara ini kapabiliti. Borong-borong ni aku belai, kan mengyai pelong yang ni bagi nang dan di jumlah empat bakam si bagi ini si pak bagi nang lah. Tapi tu opor dan tentu tentang yang pelong ini dia sebut balai ai bilang balai lek tapi individual level jongki atau group level bising halang buat serkar dari punya misbah ini dekat kita dari dulu ini juga dan di